Laphayana eMandaba cha bekumnandi kakhulu sihlanganise sababhemu siyakubonga le mfo kaKhuba thatha la uyayiva ke ngoku uJava Zimnike lo thisha wentambo after abalandeli belokhu bembeleselile kuphi kumaphosti wakhe ukuthi awumbongele ngani uKhuba bafowethu hlisani umoya abaculi ngeza ukuthi singangeni kakhulu kubona bafowethu sibanike nje ichance ukuthi baphefumule right akunankinga ke phela bese ukudlulisa nje lokho bebekhona laphana ke noTshata Ngobe kumnandi kudelile la sifuna ukubheka i-album Menzi Music umfaka amabizela laphana ke kuphi eMnambithi album yakhe iyathi ukubambezeleka ukuthi izephuma ngeMonday Msombuluko around 3 p.m. if I'm not mistaken ngoba yabonana lezo khathi lezo right ingoma zakhe lezi ke akade babeyilindele ngeFriday edlulile kodwa kwangenzeka lokho bagcina beyithola ke ngeMonday uzi-15 nalapho akunankinga bayagcina iphumile ingoma zakhe zo-8 lezi ezokuqala angazi album ina 14 or 15 tracks I'm not sure kodwa la ingoma eziphambili lezi njengalena ethi wesikhinkele uyabona nje ivideo ezomunye umuntu lapha ku TikTok yeah at last uSkinkile naye sekuyabona ukuthi wenzani umsebenzi wakhe usuyaphaya off sithembe ukuthi kuningi okuzovela ngoSkinkile kunabantu asebesebenza isikhathi eside benza izinto ku TikTok kodwa akekho umculo wamaskandi oke wacula ngaye noma wenza something ngaye kodwa nje uSkinkile bebenenhlahla nje ukuthi kwenzeke lokho especially umculo njengomenzi umculi omkhulu kangaka yizo ingoma imenzi le ikaSkinkile ehamba phambili ke nalezi nje ukuthi sayiqala esikoleni namaqobo ke and futhi kuma trending songs lapha kwi top 30 yama YouTube charts right bekuyilokho nje sifuna ukuveza nje manje umsonto amenza ukuthi usukhona kanye nabantu abanjengoJava lapha babonga ukuthi na bahambe kahle kade kumnandi le eMandaba ivideo izoqhubeka ke kuneclip ke ngizoyi-add la nilalele ukuthi abanye abantu abanjengoTshata bathe kuhambe kanjani abade kule eMandaba nisakahle ni-enjoy ke le video engizoyifaka manje ngiyabonga bakwethu silapha enkandla eMandaba kumnandi ngendlela emangasayo ukhathi Mfongo uma kade zidudla ngoba dle itolo cha sesigiyile bafowethu sadlala kwamnandi njengoba eshili sofike sigiye siwunongoma sibuye sagiyana size la kuzokweseka uKhuzani odwendweni lakhe ngoba masiza insizwa siyesekana mangabe kwenza into ehle kanje seganiwe kumfana zawushaya ayuganiwe usuka yazi yayinhle into kwamfana Khuzani siyakhuthaza ke ndoda wenze kahle lento yenzile yehlula amadoda amaningi ayiphethe imali amagwala ayesaba kuba committed ubugwala asiganwe madoda sivuse imizi yobaba asiganwe uKhuzani besinelwa namhlanje uthi ke uyabala yena uthi 1 namhlanje manje bebethi awudla amaculo bethaku ngizothiwa khona bebethayi manje hawu thungoba ke ngoba wenze njani betakwa hawu bathakezi yena uqashila ngoba wenze njani awuyikokele nje yini ngapha phela abantu bahlupha mfethu yazi abakubona ngaphethuta nenkomo hayi xoxaxele bangwani yini njengabangwa nje Nkosi yami ungabangwa nje njengoba ngimdala kangaka nje uKhuzani ngimdala kangaka bakwethu sengingabanga nje uKhuzani awumata sethu ayiqedile ke mzini hawu bakwethu ngoba uKhuzani ingane makhona la phambi kwekhona ngiyathetha mina njengobhuti omdala ngiyaqaphela la nginyathela khona ukuthi angiphambuki emfaneni omncane kunami injalo nje lento sizobangani ke ingane hayi abantu bekuphapha bakwethu yazi abantu abaphaphila ngibafuni mina hayi suka hayi iyalo ngamufazi lo beseganiwe nje ufuna hlukane nawo manje useganiwe ufuna hlukanise ngoba njengamanje ngoba seganiwe cha mfethu ufuna uKhuzani uyathanda umndeni wakhe uyayithanda ingane zakhe akuningi nje ungakusho uKhuzani ukuthi nje kuphela unkosikazi wakhe kufanele ukuthi amnakekele amthande indoda kuthiwa ithanda umkakhe iBhayibheli lisho njalo thanda umkakho bese kuhlonipha ngoba ngeke umkakho akuhloniphe ungamthandi ngeke ukuthanda umkakho kumtshela inkosikazi ngisathi hulu ukuthi endaweni ukuthi ngizobuya ngoLesine akusikhona ukuba isiyoyo lokho kumthanda umkakho finish Jango ayiklinda futhi